akekho fanana nawe Osiyama. Endzabeni kutsatsana ngoba vele bantu babaception ngiko kuthiwa yeke ubuhle bekumazi ebusheni bam. Yebo ke nalabadzala bayatsatsana lokhansi livangeli kumbe labathola sebende lokhu nalokhu bese kuthiwa-ke sebaphinze bayohlanjululwa esontweni. Endzabeni yokuthathana kwalabasha kuganana and then nelutsandvo nje lesitawukhuluma ngakho. Kakhulu-ke indzaba ye-foundation. LiBhayibheli nalikhuluma ngesisekelo ukuthi uma tisekelo bekunene bazalwane tibhidlitiwe, hawu kungentekani. Uma letisekelo tibonakala ukuthi setibhidlitiwe, vele when the foundation are broken or destroyed, yonke into inesisekelo. Kungako nje uNkulunkulu nakasenda siyonaka i-Oxford Dictionary igama lethi foundation, uyathuka. Kuthiwa it is the underground base of a building. So ubona indlu maye bafulele kahle ama-tiles noma amathayela, isekelwe kuphi? Maye mahle amafastelo, maye le ndlu ipendwe kahle. Njoba nathi sathi nasenda nje, njoba sichubeka nasenda le 37 day, not days, 37 day, ngoba i-foundation yini? 37 day fasting, sithi takasisekelo, kuthi umnyaka besingathi i-roofing nje, singathi bomhla ka-1 December wonke nje yindlu seyirufiwe, bese lekubomhla ka-14, hhayi ngoba kuyibhede yemfundisi, lekubomhla ka-14, 15 le ndlu sekufakwa ifenisha ngoba phela indlu yayifulela kahle, seyipendiwe, sekungena bokhaphethi, ikhaphethi nekucalwa ngayo noma-ke lawo ma-tiles. Emva kwaloko sewuyafaka-ke ifenisha. Bomhla ka-25 nakuthiwa tipho ukuthi sebokhisimusi, lapho sewufaka ifenisha, amafriji, bosofa, konke indlu seyiphelele. Ufuna-ke wena ukuthi indlu sibuye kiyo, ufuna indlu iphelele, sibuye ngala tekushada. Kuthi indvodza ikuhluphi, umfati akakuhluphi, bantwana kude laba itolo bese baxhwalile, laba disable, bantwana bayaphasa, bayakholwa. Ngicela bashiye bangive bazalwane, sitakhuluma ngale parable yalendlu ukuthi sofuna indlu ukuthi nje seyifenishiwe, ukuphe njani lesisekelo. So nathi-ke uNkulunkulu siyambonga nalabo lokhansi babaleka lo 37 day, lokuthi singasho 37 days senda into yini. Kuyabida lokufunza la kudla lama-chapters lang-8. Takasisekelo. Well, kukhona-ke la sibe sikhulume khona ngale 37 day fasting. Ngiboleke nje lokho ukuthi yonke indlu inesisekelo. So le ndlu-ke nayikhona ukuthi yemshado, ukuthi ayimfundzisi maye lo babe lo makele ngashada naye. Ngihambeke ngadiscover ukuthi ngikhulume nathi into nathi imcoka nje. Ngadiscover ukuthi vele kuthiwa when the foundation are destroyed, abasonzele-ke bonke la sebashada, kunethi inkinga emshadweni nala sebashonelwa labashada nabo. Le kunetindo ngoba sikhulume siconze. NaseBhayibhelini nje kwalomnye babe washiya umfati netigweneti. Kukhona nje into ozitashiywa ngilo babe noma ngile ndvodza, wena lo washiya isihlobo sakho sekuncestele. Le tinto langadilungisanga lo muntu, nakhona ukuthi nashada njani. Bese-ke sekuba ngilabo lokhansi kwentekile ngoba umthetho uyakuvuma. Na-engage kwaba kuhle, but lo 6 months kuthi kusentiwa bo-counselling kuyakuvumela lokuthi nawe uyabuka ukuthi hhayi la ngathi ngidifakile usheshe nje uphuthume. Labo benokhanzakala ukuthi hayi umfundisi bekukuhle, bede abantu bazihalalisela, but thukuthukhu sebeva ukuthi hayi sesehlukene. Le ngiphinze ngikuthanze-ke kule ngcingwane ngesikhathi laba bobhuti nasisi bayikhuluma kahle, bese-ke bakhona nje lamle ngibadiko ukhanzakala ukuthi 2 years asola bakashadi bahloniphana, uyabona seyiphelile futhi nya. Sasidathi nakushada lo munye amsupporta phinze futhi noma besebo 10 years
sokushadiwe ngeke ubakhanze lapha kwase kwema khona emanti. Nayo le sitayikhuluma ukuthi aphindze eme, kuliciniso le. La kwase kwema khona emanti nangakayibreak le nto le. Ungathi ushadile unendvodza yakho nomfati wakho, ubonana nalo muntu lo wena. Siyabona iBhayibheli liqinisile nalithi bantu babhubha ngokusola lwathi. Nangabe awuzange le nto leyo kwaba nje sinehlukene, wangakuthanda kakhulu. Sekuthi-ke bekubeke kulesi sikhathi samanje kukhuluma ngokuthandaza, umuntu angagcina angasangalaleli le video. Ngenza bekuyibika kanti vele lento into uSijesu lolu hlobo lolu aliphuma ngaphandle kokuthandaza nekusila. So nawe akade break leti into leti kukhona lokho ukuthi 20 years ushadile ungakhanza hawu yathi ngibone bani sacabuzana hawu futhi-ke noma-ke nangacabuzani but umtimba wa-reactor ungathi ukuthi umtimba wami besunje. Sekukodwa-ke kulaba vele okhansi bagcine sebalalele sekusuka umsindo lapha sokuphuma umfana noma-ke akusiko lokunye kulalwane kubhace but umvumbathe lapha epulpiti lapha esontweni bani akasasi-powerful so guilty ngalokuthi uma labadzala bathi la kwase kwema khona emanti aphindze ema, deal with the thing. If you don't deal with it, I wanna tell you kuchamuka sekungu-7 times. So ngiyabathanza ke laba lokhu bakhona nthi they talk it over phindze na-spiritual bakusebente babona noma bangabahlangana 30 years nje bavele bahlukana kahle. Sekodwa ke laba lokhu kanti badubena basakhulumisani kunjani njani ukuthi akusiko kahle lokho kuba nokuthi impilo kuyenta ingathokodisi njengoba vele nje sihlale sibekisa. Bese kuba ngilabo beni lokhansakala ukuthi vele kusete lokho nisakhanselwa nawe kodwa ubeka indlebe. Bese kuba nalapha longathi-ke basasomana bani usangisoma nawe kutakusita. Bese-ke kuba ngilabo longathi kusangafiki nje kibo ukuthi mina ngila sengishada. Umfundisi-ke ngekuthunya from 97 bekunene kungakho nje sathi siyabonga kulabo laba sibangathola umlayeto sibekisa ngabona labo YouTube. Amane abantu abafundekele because lokho bazalwane bengaboleka emagama ukuthi asathi sende njani ukuthi wonke umuntu akakuve lokho. So kuwe lothi ungakuva wende sure ukuthi nalomunye yakuthola uNkulunkulu utakubusisa akubusise aze akubusise ngoba usita abantu labaningi. Bese kuba nalabo-ke phindze lomunye umkhakha labakhansela labo longathi vele kumatima emshadweni noma-ke seba-engagile but sebehlukene mane nje kubuhlungu ngalokuthi okubambile-ke ukuthi nawe sotakucedzela nje ukuthi okay la mfundisi asingene endzabeni sengibonile ukuthi labende yaliphutha batawubona labangaboni futhi ukuthi uyathi nifuna yibi ngingayiboni kodwa mina vele nawe ngishade naye. So sisekelo-ke kukhona-ke abantu sicale nje ngalokhu kungasilunye kwakhona kuyahlekisana. Sisekelo sekushada nami nje ngubonile mina kwangisita before ngicala iministry lengiyo kungisitile kuba sesiteki phindze ngikhulume netimphunga abantu labadzala nalokunye-ke lengakusho nje ukuthi uthathe incwadi ufunze ukuthi develop njengoba sabekisa nje lokuthi protector kwethu ngeke uhole bantu ungakayi eBible school. So sakhona-ke thina ukuthi incwadi wona ngacabanga yonke le minyaka sikuphi sasifunza manje lokufunza kwethu kwaba ngiloko ukuthi kuze kungatoba ne-institution etawuchamuka ithi mnisi ukhicithwe ngithi ngoba wathi uNkulunkulu angiprotecte kulokhu njengoba ngathi nangilo wacala iBible school nangilo wacala i-driving school yena bekafundiswe ngibani kukhona umvu ukucala. So nathi ngewazi keNkulunkulu ufuna ukudownloada kithi straight kungabuza hallo ukufundzele la but kwase ukuthi-ke asibe nokuhlakanipha ukuthi sithi kushoda kucedzela lokho futhi ngiyathi lokho ukuthi nangakuva utakuva naso ukucala ukuhlalela phasi ukuthi umfundisi uthini. So ngokufunza-ke incwadi uhlanganisa lapha nalapha ulalele nabantu nasetinkonzweni nanyalo solo siyakwenda etinkonzweni kube khona hawe mfundisi besiye ngesheya kwetilwandle kube khona awungivise yabona ukuhlanganisa phindze futhi nebantwana ngabekisa nje bantwana mane-ke sethi imfihlo leti but nje akunenzaba ngikhola ukuthi ngoba ngithandazile utakuthatha kahle. Kukhona ukuthi bantwana kube khona bawufunza ngesheya kwetilwandle. So ngacabanga nje iminyaka lena njengoba iminithi naye nje seyemcelebrator seyindlulile kubo 20 years 21 22 sitabe sikubuka lokho masinyane
So ngabala ukuthi singabala ukuthi sikhuluma kwaqala iMilisi from 97 ke umfundisi nasingabuda nje asimata simuva nakaVusi ngabe 97 umfundisi beka kuphi 98 99 2000 2001 nayina no 2002 nakuqala iMilisi awubese ngakamati thina sicala kumbona nje kumuva ku 2004 5 6 kuya le beka kuphi umfundisi. So noma kuthiwa usanda personally ke sathi ngalokuhlakanipha kuyasida lokho ukuthi ukwende lokho ukuthi bantwana hambani bantwa bami niyofunza then ke lokufunza kwenu utabe seke niyabuya nami seniyangibusisa ngokuthi nikwende lokho ukuthi nami ndabe seke seniyangifundzisa ngibekise nje lo muntu wende i-accounting wende i-nursing lesihlale sikusho and then ke kube khona ukuthi la kufundzele ke 4 years ngibekise ngalawo degree intobamba sikhathi tase kuba khona-ke ukuthi yena ufundzele ukuthi nakhona ngikusho hhayi labantu futhi abakhona ukuthi ngithishela bunesi ufuna ukuhola nje akube libito lokuthi labantu akasi basitakala naku nami lengikwendako then ke bese kuba i-benefit ukuthi uyahola njengoba nathi nje sobubhunyisa lo moya ukuthi akube nelibito bese ke then money will follow. Afundzele ke lo muntu wendele nursing uyatiphilisa mina-ke ngalokuthi ngeke ngiyojova abantu but ngifuna lelo hadi bese ke lo 4 years wakhe kimi taba maybe ngizobe 4 months angimakele ngiyifundzele nursing uyabona ukuthi uyangisamarayise njalo sikwendako nje thina manje ukuthi iBhayibheli alifani nabo nursing it's a must wonke lo ngilalele amane akwende lokuthi amathuba nakavela aseBible school nasi nje khona lesibabhadalelako hambani bekunene kuyasida bazalwane. So angifundzise ke lo muntu kuleyo nursing na any profession mina kimi sengendela ukuthi umuntu osinangikhuluma nabo nesi ngihle ngiwashaya lamatema khona ngiko ke lesikwendako ukuthi uyomangala uthi uyachamuka mfundisi sokwadi ngani lokho ukuthi kukahle nawe nje nakukhona ukuthi mfundisi ngiyabekise bese ngathi yona le nursing i-accounting ube khona nje umfundisi ngahle ngimfundisa nami but vele akekho after qualification ufuna kuba nelwadi la emhlabeni lwadi liyasidana bazalwane nalapha ke siyahlanganisa siyafunza uthini loya uthini sikuhlanganise bese ke kuyaphuma nalokho asibuye ke endzabeni yesisekelo bakhona labanye bukwenzakala ukuthi uyativele kuloko lesikubonile nje from mistake kuda nala basi bantu labasha bangasebenza together noma nje uzinto kuva kunanako lohlale sikusho kuthi yebonini bani kodwa waswangitshela ukuthi uyangithanza emahedeni nje kuba khona ukuthi labanye abantu kukwenzakala ukuthi nihambile nje kusesikolweni nawubukela ibhola emva kwaloko bani wadlala kahle ibhola emva kwaloko kwaba khona ukuthi niyacoca ninatha tshwala ngicela kubese ngamahedeni nje seninatha tshwala lona ukuthengela tshwala nako emva kwaloko sokuniketa i-lift awuzokuyenteka maye ngiyabonga hawu emva kwaloko wakabani wena sokuyenteka lo munye kube khona ukuthi wabani wakuboleka icathulo bese sekungena emakhada namasokisi nje nigcine senifika nokuthi mhlambe sekuthintsana kude lo somelo omunye kube nje nginento le tukutuku sekuvela nemfana noma ke akude seniyalalana nje kuphele bo 2 years but nje kudevelop yabo lesekelo is wrong lapha kude lo muntu ukuthi unelithando kube nje ukuthi kuniketa imali uyakusita bakhona nje abantu bakhona ukuthi usita abani esikolweni emva kwaloko tukutuku sekushadiwe yabo lesisekelo senta kucedzela nawe nakhephi yaqala kanjani lento yena sibuye ke endlini yokukholo bantu labasha bani ushaya ikeyboard bani naka-MC sekubona kukhona ke lokunye bani vele nakathi uyathandaza nakathi uyashumayela yathi ngiva uNkulunkulu khona lapho kulesi sibita singama-emotions khona lapho nje vele bhuti sibani sisibani asengigcile kakhulu nje ngalapha kubobhuti ngoba naku nami ngidlule khona leti into leti tabosisi but nje ngikhulume kuleli butho langakithi lehle sibafundisa abantwana lokuthi uma sisibani akubusisa nakahlabela shumayela phindze futhi bese kuyenteka bobhuti ngidlile ayini la emakhembini nje kakhulu asengilethele akusho ukuthi sisibani uyakufuna
lo mvu genuine at the same time asikuvume nalabo sikhona sibani uyakufuna. Angathi nje lokuthi le generation nayo lenzabe kwehla ekuthandazeni nekukhula. Ngoba ngiva nakhathi ngichaza nje ngifuna ukuthi ngichaze ngoba kuyobe khona ukuthi yes vele mfundisa kusho ukuthi bubhuti isibani ngiyabafuna. Why le ngqondo yakhe ingabe ukuthi kukhona ke futhi lo muntu awenta sivele inakalisa le ayini kudla vele uyamfuna sibani. So na ukhulile. Thana umfundisi nakakhulumana lisayidi langa wathi lokuthi uzama kubamba isikhathi but nangalapha kuyendeka kufana lokuthi nje ube usondaba ukukhuluma ngabosisi yini ungakhuluma ngabobhuti angikhulume ngakunye ndaba usuyakuthatha uyakucithela ngale. So bosisi sibani akusho lokuthi bayakufuna la mvu genuine nje lo munye azafike nasesigabeni ukuthi mhlawumbe useteshali ufika wakuthengela i-laptop at the same time lo munye vele akuthengele kutamlimata nathi uthatha lo munye uyakubona ke lapho yabona sekuyacaca ke ukuthi siyakuphi kule nkulumo yethu ukuthi eyidisekelo bazalwane. Bakhona abantu lokhu angathi bayadivosa labanye sibekise nje after sekunebantwana lababili mhlambe nabantwana bashiyana ngabo 2 years mhlambe shothi banabo 5 years lo munye ahambe vele umfana basi bangenza nje banga-celebrate i-birthday yokuqala ncesi nangabe ukanjalo angibekisi ngawo hawu thukuthukuse sekusayina amaphepha divorce make noma-ke bantwana bahamba nanobabe bakhule madini. Nawe usuyakubuda ngilokho ukuthi vele nangasulalele kwaba ukuthi bebasebenta kayuti kwaba ngama-feelings God wasn't involved. Ngisaba isisekelo but nje ngiyathi vele ngeke ngicethe sekuthi-ke kaphindze kude lenye episode ulalele kahle umfundisi nyalo nje ngendlela ukuthi kunakule ngijake kiko lesitabe sesikuphetha kahle. Uthi nawe usudlala phasi kufanele la kulesakusho nje labaningi lesi uNkulunkulu ngokusita ngivama kusho njalo ukuthi sibakhulise. Sathi kukhona ukuthi bani vele akasangasasho nje ukuthi usindisiwe bekavama nje bazona siyanibingelela egameni laJesu ngakabani sibongo sami ngiyochuba lihlelo ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Uma umuntu ebebonga amrecorders yakhe mfakaza ngasasho ukuthi Jesu ngiyamthanda kakhulu ngisindisiwe. Okay lo buye ngasho bazali ngamthanda Jesu kakhulu. But nangu lo sinakakhuluma sithi bazwa ngicela ukuthi ngisho le ngihlale ngikusho nami ngisindisiwe futhi ne-spiritual birthday sami sinini ngisindisiwe ngumfana kaNkulunkulu ngicela kusho bazalwane ngicela kuphinza ngisindisiwe njenganyalo nje nawe ulalele ngicela ukuthi nangabe udazi nawusuka lapha enkonzweni ngicela ukuthi onke amaswati umhlaba wonke salele sikusukumisa lokuthi sicela ukuthi nomuntu othula timemetelo futhi ukusho lokho uphinze uphinze bazalwane ngicela kuphinza ngisindisiwe because this is what happens or what was happening. Uthi bani nangabe sokhona uthathe intombi labandleni noma usommithisile kakhulu kuvama kuba labo bhuti hawu yathi ibhuti isibani naye asho nasena ngivanisi ngikhefe ngisindisiwe mina uthi yathi vele bani bekashaya ikeyboard abe ngi-MC sibusiseke akasanga lo muntu uthi usindisiwe. Sokusuke-ke sekuvumbuka tinto lokho ngoba labazalwane abaningi bayakwathi sothi akucithela angibuye la nalapha-ke yathi vele bani yathi bani sagcina sishadile yathi bani angikhumbulisa isomana kwaba nje kuloko ukuthi develop ama-feelings siyakuchaza lokho emva kwalokho kwase kuba khona lokho ukuthi hawu yathi siyabona sesinethe imali nebantu labandleni babona sesifaneleni kuthatha uyangithanda yebo bathi action speaks louder than words but bengibona vele siyaflowa together lesisekelo utakucedzela ukuthi mbamba nje utakubona nase sesiya ngakhona besolakuva ngifuna sonyecethelwe ngo ngahamba ngadiscover ukuthi ngala ngesencele kona lama headed ngakhanza ukuthi nawo the very same thing kunale lento lena ukuthi ukhanze ukuthi kunjani njani nasithi siyabuka hawo lapha siblesisekelo salento le then-ke ngicela kugcizelela kuloko njengoba nathi sikubonile kubantwana labanye emabandleni awunami kwabese kuyangifikela-ke ukuthi emabandleni bani basebenze together bese sekuba khona lokho ukuthi bani nasashada alimale athi lona kakhulu labosisi ukuthi awu lija aliyibekanga mose inkulumo lo munye nje wazi wathi mnisi nina niyasaba nokusoma chamuke manje akhashana afike asithathe thini nani nikhulume sinibona lo ukuthi nenkulumo futhi lokunye bebentawukhuluma besitanigana khona abantu abathi khulumelako manje nini pho uthi niyothandaza vele
Lija lihamba liyohlala etinsabeni lithandaze, kodwa nalehla funa lisome, ngeke uNkulunkulu akusomele. Ngila kulesisekelo. Imnanzi lensaba le. Kuthi dibuke. Lo hleti naye nje nize niyafika niyashada sekunebantwana. Mbamba nakhele kuphi? Kwaqala kanjani le nto yenu? Nalobugudlugudlu obukhona, mbamba nje. Ngoba yonke into isimo esisekelweni. Lesekelo saba ukuthi benisebenza nini kwase ku-develop ama-feelings. Most of the time kanti God is not there. Nakubamba kahle ngiyathanda lama-percentage angisita, lama-percentage. 5% ngisengayenta i-research yami ngathi okay uNkulunkulu angenda ukuthi vele bani nisebenze together. Angaba khona 5% ukuthi kube khona ukuthi vele that's your wife, that's your husband to be. But chances aba khona ukuthi uNkulunkulu uyakuthesta ukuthi noma akutrainer ukuthi sisibani yathi siyaflowa together futhi isibani kube kanje bese kuba khona mathi angathola umuntu nje thina nje labaningi sibakhulusa ngaloko ukuthi lo muntu loyo manje ke kulokuthi ngingabe sengisawunda spiritual bese ke kwenta abantu abaseva ngoba vele angathi singabe ngibani wanishaya emthandazweni usenjani letinto kuzila ukuthi kani uNkulunkulu umva kahle na ujula lamthandazweni uzila udla live lamaseko lamathathu lesesikhulumile asemcindise nje Simongo ngithi nje kumbe seyikhona le appetite lokuthi God akuthesta tibe khona tonke leti mpawu but athi yemnisi akusumi kakho lo yemnisi akusiyo indvodza yakho le bakhona nje labanye lokuthi yabona mfundisi kuyasitana lokuthi liphimbo laNkulunkulu lathi asengicile ke nakulo ngihlala ngikufundisa ukuthi liphimbo laNkulunkulu lo mnye umfundisi lekwangithokodisa nalabanye ke but lokungihambela embili nje nami lengabe sengithatha kikho uthi bekasebacela uNkulunkulu inkosi yathi sekukhulunyiwe ukuthi asihlukanise liphimbo lakho nelaSathane neliphimbo lethu so emaphimbo mathathu number 1 kuneliphimbo laNkulunkulu bese number 2 kuba neliphimbo lakho bese number 3 kuba neliphimbo laSathane lamaphimbo mathathu lakho lamkhathini uyatrainwa ke lo mfundisi ucela uNkulunkulu sosike uNkulunkulu okay no problem kuthiwa kukhona bekashada lapha ebandleni kwase kuba neliphimbo lelithatha neimoto umnikede ngoba madima emva kwaloko wathi emva kwesikhathi asayikhokhile le moto waya kuNkulunkulu wathi inkosi yathi ngacela ukuthi ungifundise liphimbo lakho wathi ke uNkulunkulu yes bengunikete le-answer mane kuphele bo 2-3 months solungabona ngiyabonga lokuthi utekile wasuthi let's break it down so asesibuke lamaphimbo kwesitali thatha silibeke eceleni sibone ukuthi usala neliphimbo lini number 1 asicale kuSathane Sathane kude ngeke akutshele ukuthi ube sibusiso kulomnye umuntu shothi ke Sathane vele liphimbo lakho akusilo lebeke likhuluma kuwe number 2 bekungeke kube liphimbo lakho because le moto uyayithanza ukuthi ungayithatha unikete sibani okay it's obvious so sele liphimbo labantu laNkulunkulu niyakubona I think nawe sokubambile sibuye nami ndakhuluma lokhu personal kukhona abantu okhanzakala ukuthi nalabanye nje bafundisi siyakhuluma ngoba thina lo uNkulunkulu asasethi thululo into lokhanza abakutshele siyakutshela thina ukuthi abantu labaningi lokuba khona hey mina bese ngizawushada nemfundisi imnisi hey vele imnisi ngiyamthanda wena kungaba bandi ke lokho but nje kuba straight to the point awufuna kuva ukuthi inkinga utathi veta nguside nabe but ngicela ukuve kahle lokho utawuphendulela so kuba like bantu kube like yathi umfundisi ngiyathi akashadi ngeke ngize ngilale naye phindze futhi noma ke lokho sashadile ngibekise nginema-feelings ngoba kuyenteka lokho kube khona umuntu uthanda umfundisi nje ebandleni phindze nemaja uthanda nje make emkhokhele ebandleni ube nema-feelings naye ngiyathi ngeke ngize ngilale naye so angikwendeke kube specific so kube like umfundisi oshadile ngiyathi ngeke ngize ngilale but nje kuneliphimbo lokuthi lo mfuna ngase nje then ke naso lo umfundisi osilalela ke kunalamaphimbo lamathathu asesibone ukuthi ngibani lo khulumako sikhanze ukuthi number 1 uNkulunkulu nje ngeke athi hamba ulala nemuntu lonemfati loshadile sokushoda amaphimbo lamabili ke okay then ke nanawe uyathi uyabona ukuthi akusiwo leliphimbo akusiwo ngoba unaluthi ngeke mina vele nje ngeke ngilale nomfundisi ngeke nje vele ngicisile ukuthi ngibekise ngami Nkosi yami and then usheshe kumbe usheshe ukufa ngeke mina abone ngalothi umvu ukhuluma naye awumjaji amsita nje to break down for her kuthi uyabona ke nawe akusilo liphimbo lakho ukuthi vele wena unama-feelings ufuna kulala lemfundisi then sekusele liphimbo labantu ngiSathane then ke nakhona ke njengoba nami ngikwadi ngami nawungake make mtshali nje nasikhuluma kuthi leti into leti okay nako sale ngikusho
ngoba vele sithe lapha kutokhuluma konke singagege. Kuthi uyabona uma ukhanzakala ukuthi umtimba wakho uya-react, sihlale sisho nasimsalabasha ukuthi kwaba netinto letitsite longatraineki kito. Dasinawula petulu bese ngikhani-ke tikushaya. To be specific nje, Davida wakhona kushaya boGoliath emabhele, but wangatraineki umfana nangasho kanjalo ngokuba ne-opposite sex. Wathi asayingosi le wavela emahlazo. Hlale sibekisa ke nimethi nisathu opposite sex nathi thina ema-females. Kuthi dade kuthi ema-males udilisha njani nawo ukuba nema-feelings. Kulalana nekuthi kumbe lo munye ungaba nema-feelings, ayithi nilalane but nje ngathi ungajola naye. So opposite sex, number 2 timali, then number 3 i-pride. Cishe lokuthathu. So nangabe utakhanzakala ukuthi akwatraineki sicale ngalo opposite sex, dasoletulu soshadile kungani ngalo wena awukhona ukudilisha no-opposite sex vele emahlazo. Phinze lo munye akhona ukudilisha kanoko, but imali asangacala kuba nemali. Imali seyamenda kunatha tshwala noma-ke akanathi tshwala, uyajola noma akajole khona emshadweni. Lo munye ukhanya ngithi hhayi ukuthi uthanza lamantombazane, uthanza laba abafana, kulokuthi unemali. So khanya ngithi le mali yakhe seyileke sohamba ngisho umzalwane so khanya hawu sothi ivugile hawu yathi ngigcine bani sengimcabuzile because uhlulwa imali. Lo munye nale mali-ke kuningi ukuthi igcine seyimenta sokhukhumele. Yabo lokuthathu nje ungaba nemali utakhanza ugijima nema-opposite sex, so natha tshwala, phinde sune-pride labanye abantu esontweni usabahloniphi. Ngike ukuthola into etintathu lethi be trained. Lo munye kube khona ukuthi utrainekile nge-opposite sex, utrainekile ngetimali, but abe ne-gift nje uyahlabela, uyashumayela, noma unendvoza lenhle, unemfato omuhle, unemoto, unelikhaya, unebantwana labahle, labafunza kuphi kuphi, umboniso une-pride. Asengikubude-ke le nto nisathu sicala ngala pride. Have you been trained about pride ukuthi ingakwehluli pride? Number 2, have you been trained about i-success, imali, property, ukuthi unemali ukuthi ikwende sithi solo uyakhola. Number 3, have you been trained about opposite sex? Ungumake umzala, umbaba umzala, uvela sisi lomuhle, uvela umfana lomuhle, phinze ngince kunetinkinga emshadweni so ubona sibani. Okay, it goes a long way-ke lokho. Asibuye-ke lebe ngisakusho ukuthi silapha kunamaphimbo. Siyakhuluma-ke siyakhuluma nama-ke mshali naye esigabeni sokumvunulisa nakho konke. Sengithi-ke baflabasha kule tinto lethu sinaba-trained, nangaba awusi-trained kutawuvela solapha itulu somzala. Sesithi-ke mina nje ngibe-trained ukuthi nabo umtimba wami utawureacta, nakulehlela sokukhuluma sithi ube aroused, nasikuhloniphisa ukuthi okuphuma emagusha. So uba mandi, you become wet. Ngikhuluma nasisibani noma kusecingweni noma niyaxoxa. Lokho gijima ube yibonini sokwenteka nje nakimi. Nangikubeka kule sigaba lesi ngendlela into ngiva kula maphimbo. So sikhuluma nge-foundation. Lokho ukuthi uyamtshela naloshade naye kuba khona uyathi umtimba wami uya-reacta kusibani. Akakujaji-ke naye ukuthi hawu sothi wena sowile noma kunjani. Okay, at the same time noma ngabe ukutshela sowile utakuva kahle, utayiva le mpendulo ukuthi utakhanza isikhathi vele kuliciniso manje kumbe kunendlela la kubeka ngayo. Angiphindze ngikubekiseke personally-ke kimi ngoba nami kungisitile nje bese ngibekisele ukuba trained. Lokho ukuthi kuleli phimbo nakafika lo muntu bekhona ukuthi hathi vele ngiva nje ngathi ngalala nemfundisi, hayi mani vele ngiyathi uNkulunkulu ngeke athi ambolana naye. Number 2, unalokuthi bazana bangasikhanza noma bangede basikhanza nje vele mina no sengaba kuble ngihlele ngikusho nje ukuthi make mtshali ngamchithela angaboni, but uma sowubuya susondweni unless ke sofele kunembeza lokho ba guilty ebonini. So nalapha lo muntu kube khona ukuthi uNkulunkulu ngeke athi angilale nomuntu nje loshadile. Number 2, nami vele nabangeve comedy nabangasibona yabashani sebalimele ukuthi nendani nini. Then it's obvious shothi ngisathana lokufaka lama feelings ukuthi lala nangumfundisi njengoba bengibekisa ngami. Then-ke bese kuba khona lokuthi manje isathane ukukhanza kuphi so wehlele ukuthi liphimbo nje angibeke kimi nami lokuba trained kube like uNkulunkulu ngeke athi angihambe ngolala nabani. Phindze kwesibili nami ngiyati ukuthi vele nje nakungenteka bazwane bafike bathi basikhanze, then it's obvious vele ukuthi ngisathane. Then nakabe sathane vele songenda ngihambela sithi sibani
shothi ngehle kangako ngila khona ke sikhule kanjalo ukuthi ibona umva ngibazi manje nansi ubuta labanye kahle oba ngikhuluma la moyeni noma ngabe isikhathi ukhuluma nemfundisi bani into lemoshe bazalwane kufihla kwesaba embarrassment naku mina ngiyakhuluma ube nakutaba khona lokho ukuthi Sathane uzofaka ama feelings njoba bantu siba training ngamagama lengathola nami kadzeni lathi the devil bamba kumgcoka the devil will attack you using the word I utocabanga wena ukuthi ngumcabango wakho asibeke sengathiwa ntekulala Sathane tathi I feel like doing sex ngoba nakathi you feel like doing sex that udawucala ukuthi ngibani lokhuluma utathi I feel like doing sex I injectele into ngathi ngumcabango wakho kubuhlungu lokuthi ngiyithe isikhathi futhi ngikhuluma ngakho lokuthi emaphimbo akayuzwa bengu4 ang3 kuneliphimbo laNkulunkulu kuneliphimbo lakho kuneliphimbo laSathane have you been trained to understand these 3 voices if ungakabi trained whether kusemshadweni wakho whether kusekomidini that kusekhaya endlela lokhulumisa bomkhulu wakho bosikoni wakho nje bantu bakho umkakho indvodza yakho konke kusemsebentini asengiphinze ngibekise nje njoba naku nanyalo solo vele uNkulunkulu uyasebenzisa bami labasha khanzakala sekusekhaya kini leliphimbo nakhona litaba khona uNkulunkulu awu zibani ekhaya subanake bantwana kudla bafakele njalo ngenyanga ama-units awu asobathengela timpahla ubathengele amabhayibheli ekhaya kini kunjani kupenda hawu naku ekhaya kini asonidevelop ukhona nomthoyi ngathi uyagcwala kubani lomunye hawu timpahla naninekile tiyangcoliswa tinkomo nemafastelo ayafa asenifake edaladi noma venisi ekhaya kini God akukhulume lokho. Then number 2 kube khona isikhathi khansi uNkulunkulu akakhulumi nguwe nje ama-emotions akho kufana nalapha sihlale sithi khona abantu abatibite bona hayi uNkulunkulu ababida wabona nje abantu labasha ebandleni bahlupheka ne-Sunday school wasuba yikela umsebenzi neNkulunkulu ungibidile kanti ngokuthiwa kunebantu labatibite bona ahlupheka umuntu kuthi akazange uNkulunkulu afaka lesingceveto thine nje sibofakazi ngeva uNkulunkulu akathi angishiye isikolo akuzange kuba kuthi emaswati ngasahlupheka sengiyofunza no Funa uNkulunkulu ayendele endorsement ngilesisekelo ke leso uNkulunkulu kulisekelo la uvela ukukhulumile wathi hambe ekhaya kini ubasithe so labanye kube khona emfundisi mina la khaya ngilethe kudla bekushido bani nakhona ke ngicela phinze ngibe quick angisho ukuthi emakhaya singaba support bantu but ngikhulumela ukuthi ngabe kube nje ama-emotions akho njengalabanye abantu ngabona nanga umfundisi mina makhelwane ukuthi uyahlupheka emva kaloko ngase ngiyamthatha uhlala la ekhaya nyalo sekunjene ebandleni bayangikhuluma emsebentini bomakhelwane kwakushido bani ngoba into uNkulunkulu bazwana la ibitile noma la lathi teyende lo muntu omdzala ngingifakazi maye uyayifakazela athi ngindaba nawe mnesi phinze futhi kukhona ke labanye khansi ngisathane vele phinze ngicele phasi uNkulunkulu uyakhuluma hambe ekhaya kini basupport ko lesi kushito sikhala kini develop lesi sikhathi khansi uNkulunkulu akasho mane ke lokho lesi sikhathi kuNkulunkulu nakhona uba na Paul akho lapha khona athi lokho akusho ke inkosi kusho mina but nami nginamoya kaNkulunkulu shothi lokho kuthi nje yathi umfundisi ngivele khala kithi asengilisita abantu abakithi ngibabhadala esikolweni ngonke lesingushithi so God can be involved there mane kukhona ke lokunye ukhanzakala ukuthi lokunye ukhansi uNkulunkulu akasho nase kwendeka kunento inkinga mina nje ekhaya kithi bomnakethu nyalo senginkinga ekhaya bekashidwe uNkulunkulu phizela lapha lo muntu akashadana emfundisi kunenkinga kwaba nje ukuthi God wasn't there kahle kade sekungendeke ngashesha ngafika le but ngaphinze ngibuyele then ke Sathane akakwenda isikhathi thathe imali ekhaya kini usinasulimala ngathenga nako ngathenga fenisi bameba la khaya bomnakethu bokushido Sathane akakwenda ukuthi ubitiwe ushiye esikoleni eBible school nje lingwe iBhayibheli Sathane intende abayingelozi yokhanya ngalokuthi ke njoba ngisho ngathi sekulenye topic but ngalokuthi sokhona kucila kuloko ukuthi ngiconzele kunakho lathi ukuthi imishado kuba nje nalaba labathi umfundisi yabona lokukhuluma sengize ngiyasitakala ukuthi no wonder man mina vele nami ngathestwa ngasebenza nalobhuti nalosisi lapha sasebenta vele kwabakhona nebantu ebandleni bakhuluma ukuthi mayesifanelele nequalification nabe sonke sibonesi sibothishela simaphoyisa simasotsha ngoba khona laba kanjalo abashadile kanti bakusebenta iprofessionini
but mfundisi ngabala ukuthi njengoba usifundisa kwakho ngicela Nkosi usebentile njalo solo sasebenza baningi bantu noma ngakuthanzi ungathi bakhicithe baningi bantu labadelwe ukuthi nje bantu abemfundisi imnisi uNkulunkulu so ngicela Nkosi uNkulunkulu ukusebenzisile nami kwaba khona ngangigcinela kuma altar ngiko bazwane sipokuvela sithi he who has an altar rules the land ukuthi ekugcineni noma kakube kanje umuntu okufa ekugcineni ngihlale ngisho ukuthi kukhona abantu abasha labethe ekhembini nyalo athi bani awumine ngeke vele ngishada ngalokuthi wabona kuhlupheka umntalo wakhe noma ngibaba wakhe noma ngibani ngimakwakhe aconclude ukuthi ngeke asashada ngihlale ngithi ke mina leli phimbo la uNkulunkulu langabe awulati nasikhuluma ngerapture ukuthi ngeke kuhluthwe abafundisi bese bathasambene uNkulunkulu utadivela nalapha ke umntwana noma ngeke ashade utawucedza ncike kwa form 1 bo form 2 uyacedza ka form 5 uphase kahle utawuva ngani ke uma crossroads uyofundzela ini kaninabe le bo form 1 ngiyabekisa bo form 2 le ngihlale ngikukhutsata uyaliva leli phimbo la uNkulunkulu kulamalanga sengizile akusengikhokha imali engaka angifunze nencwadi na ngihlale ngibekisa sengifunze incwadi yabaseGalatia namhla ikhakhasi yami yabo manje banifana lachamuka ngimfundisi yathi uNkulunkulu uthi angifunze incwadi bani ngabusiseka yathi uNkulunkulu uthi angithandaza kuphi ngabusiseka yathi uNkulunkulu njengoba ngihlale ngisho ungazili ngemsombuluko kanifuna ukuthi uzile ngalesibili ungazili ngalesibili kanifuna uzile ngalesini yamfundisi yathi ngimlomusha naba lesinabo ekhempini yathi ngisingizila ngabolesini uNkulunkulu umuve phinze uNkulunkulu lethi incwadi ethi ngi66 nakathi angifunzela ngibe ngibona siyakenva ikageji ngithi ke mina yes mfana nangakubeka ngama percentage 90% lokho kutakusita ukuthi one day utawuliva leli phimbo kulele ngikubita ke bazwana ngema mini rapture ujwayela leli phimbo kuliva 90% takusta rapture phinze futhi singathi 70% noma ke 60% noma ke 50% kutakusita lokuthi naso ufika sophase form 5 uve ukuthi mina ngaba nginesi mina ngaba ngithishela ngoba noma ngabe ngeke ushade but vele kukhona lapha khona utafuna seliphimbo likutshela ungayeke ukuthi bonke basekhayini bonezi bonke basekhayini babothishela bonke basekhayini bende ama accounts uthini uNkulunkulu kuwe seniyambona ke uNkulunkulu siwasita ukuze stop practice irapture utathi divele ungayivanga abatali bakho ububhuti wakho bosisi wakho ukuthi wena hamba ufundzela ini tertiary phinze ungaye ngokuthi baba wakho washadana nesotsha washadana nesi wena ngathi shadana thishela ngiko ke la khaya ukuthi maye Nkosi yami ligama lithi uNkulunkulu ligama lakhe ngitivelele maye lifihle lokuningi lifihle irapture uthi utadivela liphimbo ukhandela ujwayelekile phinze so ucede esikolweni noma sotawushada baningi bosisi bobhuti utawuva uNkulunkulu asinako ngiko ke laba bathi ncebe Nkosi wasitraina uNkulunkulu akusebenzisa ukuthi wathi sibopha nema altar la khona sitawuhlala khona silive liphimbo laNkulunkulu so ngathi nangisebenza nalotsathu wethu nalomnakethu siclose nasebandleni vele basibona sisifanelene hayi man nakafika kuma altar uNkulunkulu akusuye lo asengikhulume nje ngibe specific nimambala vele mfundisi ngiyakhumbula ukuthi sayikhuluma nalotsathu nalo bhuti ukuthi sathi nasifika bathi okay you start first you go first okay anyway kwagcina ecala mina mfundisi ngayibeka inzaba ngathi sekuzokwafika endlebeni takho ukuthi bathi sifanele hawu yathi vele ngeke siwakhe amagama babesibani makezibani ushido wathi vele sifanelene awusakhuluma angathi utawuphatha kanjani mhlambe bese kudevelop ama feelings mina ngihlale ngithi ke bazalwane nyalo sukwabana ema audio nawe uyokhuluma nemuntu njengoba lokho nje kutawuvumbuluka kathi nivethi ngicela sinawe ukukhuluma lo nami kuyangisida ucala urecord iaudio ngoba ngihlale ngibekisa noma kube ukhuluma nemngakho kuthi athi uNkulunkulu ubhekise la khaya ngiyabekisa ukuthi awuthenga sikhuluma sithenga indiza so nathi noma nakakhuluma bese yathi nami vele uNkulunkulu ushido utakuprova ngani noma ngabathi yathi vele manje uNkulunkulu ushito kanti le audio utanisita ukuthi ngiyokhuluma nemngakho nendoda yakho yathi uNkulunkulu la ekhaya ubeke sinikile sihlanyele nga 10,000 sithenga isikhulumba sithenga indiza nayi audio nasakhuluma lo tawucala ukukhuluma ngeke lo mnye bese usukopele lokuba nayi audio ngiyacela bazwayini nikusebenzise lokho kutanisita kakhulu kutaba iproof noma ke lokunye ukubhale phasi ebungeke ubhale lapha ukuthi nabude lelicingo ngathi kanjani uthi ukutypeile noma ubhale phasi nabe licingo kumbe lifile ukubhale phasi ndozana ukukhuluma noma ukukhuluma hour bese kuba khona ukuthi uyabo shothi lokho ngikubhale nini ngoba phela usolo ngiyakhuluma nawe proof of residence basho njalo labanye nalona ke kube khona ukuthi angathi sisibani bhuti isibani utawuthini but mina nangithandaza ngoba sesibe trained kuma altars ngiyakuva ukuthi siyaflowa you can be my good husband you can be my
good wife. But uNkulunkulu akakusho. So ngiyaxolisa ke nangabe mhlambe bese kudevelophile. Kumuntu akufaka uNkulunkulu sihambe siyothandaza. Asinakacethe mhlambe ncebe ukukhuluma lo bhuti. Athi sisi, ngiyabonga, Jerome ngiyabekisa igama lakhe. Ngiyabonga naye ecalele phasi inzapha. Ayisho kunje nami bekunaloko ukuthi but sekude sidinga ukuthi nangabe bese kunama feelings kuwe ngoba sowushito ukuthi nawe naloko ukuthi bona lokuthi sisibani kumdlota awulimala. Uyabo labantu labo kolesisekelo sabo senguNkulunkulu ukuthi bakhona kuphepha ukuthi lesihlale sikusho ukuthi erection does not mean direction. Kubhale phasi lo njengoba nje ukuthi awungelana lapha nalapha phasi ukubhale lapha ka comments yakho ka YouTube. Phindze futhi na konke leyo sikushidela ngetulu nangabe nje lokunye kwakhona bokhanzakala ukuthi bonga-comment. Ngicela uphindze ubuyele emuva kule video ulalele bese uyakhomenta lapha. Kuyabasiza labanye nabafunza athi asengicale ngibuke lama-comments lapha. Nalokuthi singakhomenti igama linye noma lisendele. Lokunye nje ubhale uze sicafade sithi read more. Bakhona labanye lokhanzakala ukuthi kumbe uthi data nakaphoze le audio noma ke le video. And then bese kuba khona ke ukuthi so screenshot lama comments athi angafunza wona nje bese ngathi akudzakwe nje kumoya engcwele. So siyacela ukuthi sibo comment kakhulu ngikubani bathi please comment down there on my video. Yes, siyacela nathi. So erection does not mean direction. Lokuthi nje erected nathi thina bosisi akusho ukuthi lokho futhi lapho chances vele ngeke sithi uNkulunkulu ngibangakwenda sekuthi nje asisho ukuthi 1% ngeke azakwenda uNkulunkulu, but nje most of the time vele kusho lokho naloku nengilehlale sikusho ematemu alakhaya. So babhobokelane ke lababili ke kube khona ukuthi bayisebenzise inzaba yabo at the same time. Kukhona nje amavideo la khona yebo ke vele mina ngwa-grader ngathi bo 20%. Kuzomiwa ucela ukuthi Nkosi sale ekhaya kube nomuntu otawukhona ukuthi sale angithatha ini asinakathi kuqhamuke nje sisi lo tamnakele noma bhodi. So lokho kuba ingodanyana at the same time kodwa ngakwena, but vele konke kubuya lokho ukuthi uma sitawufuna thina ukuthi sitawubona ivideo yasibani liphi liphimbo. So siyacela emaswati nemhlaba wonke ukuthi lo uNkulunkulu wanendani na uhlala lento imbuti unuka imbuti asihlale naye uyosisita kulokuningi noma ngabe ngileli type lengeke ishade lokuthi nje wena sihlale sibekisa so sebenza embabane sebayakushintsha bathi usebenzele isiteke enhlangano. Ufuna usho ukuthi hayi man ade ngiyeva ukuthi no le promotion lena nalokuthi abantu bayapronyotwa mina nje bangakubantu laba kucondzako ukuthi umfundisi waphutha nini kushada. Yes, bekhona ngala bamna bathi bafuna likheke hamba ubathengele likheke lapha esitolo ngoba bayekela ukuthi ngisalo sathi umfati bathi sitawadla nini amakheke bathengelekele likheke ngoba bayakudisturb usangakasho uNkulunkulu. Bonke abantu sebahamba ngemoto mina nje ngicale nini kuhamba ngemoto. Dinga uNkulunkulu they take time at the same time mhlambe kulabanye ndingagijima ndithi ngwe ndithi twe. So impilo ithi at the right time uNkulunkulu bese uyakubusisa. Futhi ke konke kulasibusise ngako ngaba ngena lo mshado. Labadudane bayabona egcineni taqhubeka labanye malanga asaqhubeka batawubona ukuthi ngiyongihlale ngithi mina liphimbo kuba khona lokho ukuthi liyakudirector lekusengasho nini ukuthi thina nje kithi kwaba khona ukuthi kumake mtshali kwaba i-calling wathi ngunangi and saba nepeace lapho kuze kube ngimanje ngoba lo muntu ambona ukuthi unaletha imphawu futhi ke uNkulunkulu akukhombise athi abantu labi bangathi bongekho ngulwa ngibuda ka97 ngasho nje kumake mtshala ngathi mina buye kwaba njenge the same liphimbo leli lakhabo nalithi angiyeke lesikolo. It's just a matter of time. Nalapha ke bakhona abantu abathi imfundzisi ngimoshile emshadweni ngiloko ukuthi kwaba ngilethe into zokushoko lokho yathi kwenteka lo myesa abolekela naku nje imva kwaloko sawukana le foundation vele emfundzisi ningesabi ukuthi nikusho na comment noma lokho into akukhuluma direct nemfundzisi ngoba isikhathi ngeke savuma lokuthi kulungisa kanjani ke lokho nangabe vele naloko seyidilima kamla awudilima kamla nasemabandleni kanjalo. Uyamangala na uya research ukuthi emabandla laqala ngokucabana ukuthi nje bese kuba kunangalo ukuthi nabe bandleni uyakhona kushumayela abantu bakuve noma uyahlabelela kakhulu nje sibe sokushumayela akusho ukuthi aliyocala lisondo lakho xubeka useve la phasi kwalenceko ikusebenzise
lokho siba uyaphuma unesipho lesi uyaphuma lesipho sakho asisho usihamba ucala kwakho sisho ukuthi seva and-ke sasho sathi khanye umfundisi wakhuluma ukuthi uma uNkulunkulu asathi phuma utawubona ngalokuthi utasina usebenta le vision yakho seyinkulu naleli bandla njoba nasi nje kithi kwaba kanjalo from ebandleni ukuthi noma singekho esondweni ngibekise nje AEC yaba inkulu le vision ukuthi utawubona ukuthi kubona lobugudlugudlu lento losunayo seyinkulu nalabantu seyifuna uphume nayo isign futhi nje kuvama kuba ngileyo but leyo ukuthi nje unesipho save lakhathi ebandleni bakhona ke labayilo kansi nabo noma sikhuluma ngetemshado nje nabo bathi bese bakubona iphindze nonke nalaba ngathi bacala ibhizinisi nabo nangabe le bhizinisi yakho yayikhanza ukuthi ayizange ifike esigabeni sokuthi ibe khona ukuthi it's God approved ngiko lapha encingweni kubomomo kubo imali kuba khona ukuthi sicela uapprove lapha bese iyaphuma ke imali sitobona ukuthi vele lakho lelicingo yakho lemali sicela uapprove ngecourt approval bangile so ithini icourt yalomshado lokuyele business yalesonto did you approve it I mean did God approve it iapproval ikhona na asicetheleke ngoba cishe ukuvakele sitobe sesishana lokuphika ngokuthunya ngeNkulunkulu kwelokuthi kadle basisivetile likhambe ukuthi sicela ukuthi ubuke ngoba ukutaba nebugudugudu nje kufanele sakusho nje ukuthi kube khona ukuthi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu igama lakhe ngu-alpha phindze abe ngu-omega so sathi ngeke nje ukuthi uNkulunkulu awangena emshadweni sengimfundisi sengihambe bafundisi labaningi bathandazela umshado wami uNkulunkulu nje ngeke ayibuze into lebekangekho lapha ekucaleni so uNkulunkulu he does in omega something that he did in alpha it ngiyasithanda leso statement God omegas what he alphaed nci nabe khona ligama linjalo but uyangiva ngehlele sibekise nje ukuthi umuntu bazana uNkulunkulu uthi angahambe ngiyovula ibhodlela sitolo emva kwaloko le bhodlela sitolo ayisaperform kahle sekuba khona lokho ukuthi yawu bazana ngicela ukuthi uNkulunkulu ningithandazisa uNkulunkulu nje angasho kimi ngiyovula ibhodlela sitolo mhlawumbe ungahambe uyosebenza ebhodlela sitolo nawo umzala nobe nje usebenza vele kusenza khona tshwala but nakhona ke awusifake emafali kiki sibuke abakubambe nje bazwana ukuthi kunaleti into kanti uNkulunkulu bayangekho lapha ekucaleni dabathi uya repair phindze kukhona lokunye kanti uNkulunkulu bayakhona lapha ekucaleni manje nje wena soconclude kanti uNkulunkulu lo mshado awuveli kuye ngoba be careful asisho ukuthi nawo bathi ibhizinisi ayisebenzi libandla lisebenzi ayivele uNkulunkulu bekangekho ekucaleni akangibitanga lo mshado vele ngashada nomlorong akusiko always kukhona lokunye ukuthi nje ngoba uNkulunkulu mningi mathi kimi laba labaclose kimi nje kodwa utothamela lakithi sitakutshela kwala khona uNkulunkulu bangathi uthulile ngasilento ngathi sivela kuye kani nguye don't throw it away siyambonga uNkulunkulu bantu labasha nani nonke lekunjani njani caphelani lenza ukuthi nipho kulimatana ukuthi nanisebenta niflowe together bese uyakutshela ukuthi sibani vele wakho bhuti izibani wakho phindze futhi lokufaka cast naloko ukuthi lo munye kube khona ukuthi nande leti imbawu but kanzakala ukuthi utela ama-authors labanye benu kwabakhona waluza bhuti izibani sithi isibani washadana lo munye ngokuthi kungukuthi awuzange ubona futhi nayo uyahlupheka la khona bakhona-ke labanye abantu manje umfundisi nangabe nalo umshado wamawe uyahema phindze naloya uyahema kanti vele bekufanele senda njani inzabe ema-divorce phindze futhi ngeke ukuthi akafe bakhona nje labanye bena senikhulume amaqiniso ngeke ngibasho laba sebakhuluma amaqiniso ukuthi vele mfundisi kukhona ukuthi ungathuki nje nawukhanzakala ukuthi bani kumbe ushonelwe indvodza noma ngumfati so nabo 3 years emva kwaloko bese bayashada labantu sekuthi ke ngeke sikubeke ngembaba ngoba batawusuka labanye bathi vele ngathi ngafa le ndvodza yami ngafa lo mfati ngoba ngabe sengishada nasibani bazalwane siphila esikhatsini lesi sensitive kunibekisela nje kukhona labanye abantu khanzakala ukuthi kulukhuni ukuthi indvodza noma umfati angathi hey mfundisi sengibe ngifise ngathi angafa lo mfati njengoba usho njalo Romans 2 ukuthi ngiloba ngilokukhululekile ukuthi sengabe sengiyagana ngiyahlupheka la mshadweni vele sengaba khona ukuthi afe lo mfati umuntu othatha lo munye ife le ndvodza so nini lelingilalela lokhansi ni kanjalo down address lokuthi don't go to my extremes
Yebo kona konakele. Kukhona labakhansi ababhilivile ne-divorce. Nasengidivosele umfundisi abantu abami batawukhula njani. Ngalamafishane nje basi-address lokho. Sibalana ukuthi nje the Bible lithi God is not the author of confusion. Siphila eveneli confused, but our God is not the author, or we can say our God is not confused. La khona wena ukuthi ngathi confused. Buka ukuthi uspenda isikhathi naNkulunkulu kangakanani. You are the result of your most spent time. Wena ungumphumela wesikhathi sakho mbamba. Kubuhlungu lokuthi nalabanye bantwana lesikhansi baphumela tandleni la. Le ndlela okhonzakala ukuthi akusazilwa ngayo, akusathandazwa ngayo, kuyatelwa, ngolwesihlanu kuyalalwa noma singababoni nje sebathi hibikele. But lo muntu utawudzinga lo mthandazo. Kunalabanye sisakhuluma nje labanye bathi hey mfundisi sesaloshadisa wasinakeva indzaba yethu wathi mina ngathi noma nisakholwa mina kangivami ngokusho but nje nawusothi awubona na ulalele ukuthi mfundisi ke sho sinamba kangitshela kukhona vele abanye abantu nawuthi uva le story sabo labanye akusomshado inkinga tasebhizinisini inkinga tasesondweni nawuthi uyamuva lo muntu lenkinga nawuthi uyamuva ukuthi itawusolve kanjani ubona utawuthi okay na indlela elula nje lokuthiwa do the do's, the don'ts will disappear. Now kufana nje ngingidokotela sengicela uthathe amaphilisi nangaya ngoba dokotela nawufika uyadikhumula ube ngcono angisho physically usho ukuthi kugula kunje yena akathi ukhuluma liqiniso uyabhala bese uyabona ukuthi sicela ukuadmit futhi ke nawucetha sokhulumile ngoba abasungi bani bakupopola bese bahamba ke bakupopola so singathi lokukhuluma uyakupopola bese uyabona sicela ukuadmit noma ke na ukhuluma leqiniso utawubona ukuthi udzinga na i-medication ayilengaka noma ke hayi lokugula kwakho bona bothukile athi utawuthatha ne-medication lengaka na umangala mina ngicabanga ukuthi utawudula kangaka noma vele ndawu admithwa yena ngalo ukhuluma leqiniso ngiyoko leBhayibheli bese lithi nangabe liqiniso uyalati maye liyakhululana mina ngiyakwati ngihambi nalabanye labakhuluma emahlazo but egcineni kusejenda wesaba ke so kukhona ke lokho ukuthi lo mnye umuntu na uyakhuluma ubone ukuthi athi into leti kube nje wakwenda lesamkhulisa ngakho ebusheni ukuthi he was an author Rosalind WPF Word of God Prayer Fasting iBhayibheli nekuzila nekudla livi nekuthandaza akwendela ukuthi uyoshumayela ukuthi akusitha la mshadweni wakho ukhona kubona nabe kwalokho ngakho utawukhona ukuthi ungaloyeki ngoba labanye khona ukuthi akusithe lento emshado kuphela lo mnye nje nawuthi uyeva emsebenzini mfundisi asangeva futhi ukuthi ibani wamloya umuthi ukhona manje lokhu lo muntu angaloyeki hayi mfundisi uthi angitshela labanye baze basho mfundisi angitshela singibike ama-honor prayers shwa lo mvutshela dokotela unganginiketi nangumthi lo-proud ngiko mina bese ngithola tandla ihlozi yibonini khona njani vele nje siyalingwa yini ngoba labanye baphutha kubona ukuthi the one world order lo moya umphiko abantu abafuni ngawuthini nje Nkosi yami angikususe ngala spiritual bantu uthi unofunzele bakutshela sicela ungasiniki nangumuthi na kude lesingakwenda futhi omunye avume athi uyabuya lapha manje mfundisi ngangikhoni mfundisi ngidakwenda mina nje ngibe ngiconclude ngithi bazalwane utawubuka khashane ukuthi umphiki Kristu nyalo sokunemithetho lokuthiwa abantu abalala nebodwa bashada nebodwa bulili bunye kunemalungelo nje sathana vele ungenile mfundisi nawe la kunalento nje lethi mina nje angikukhanzi kunempilo kunalento nje lethi hayi mfundisi noma ngabe besithandaza ngabo lesihlanu siya kalozitha noma nangakayi kalozitha bengithandaza njalo nje noma ngabe kulesihlanu ngalala yakubo shothi ke wena uthi thina lesiwadi kulomuthi wena ufuna wakho uthathe ke lo wakho ubona ukuthi akusida phindze futhi hayi mfundisi bakusho vele semalanga ngi7 lilanga lenye sibozila hayi Sathi wena uyangidetectela mina ngiyawathi lo muthi ngoba nami ngiphila ngakho mina nje ngizilele inkinga impilo kuyakusitana la mtimbeni like nanibuka imtimba yethu ukuthi imaintain kanjani phindze futhi mfundisi lapho ke uvama kungaphenduleki iBhayibheli sithandazane ningayekeli shothi liyathi kunetinkinga letingayekeli lokuthandaza singayekeli luthi kunetinkinga letingayekeli nami nje noma ngidethe inkinga but ngiyathi ukuthi ngoba khona bathi umfundisi wenta nakho sokunetinkinga emshadweni netinkinga ekhaya kunenkinga kuphi ngalokuthi ngiyathandaza ngayekeli angiyekeli lokuthandaza naleti inkinga ke atiyekeli lokuthi tehluleke lokungi-affecta titawuchubeka nje tehluleke ngiko nje umuntu nakathi salengusho umuntu nakathi nje mfundisi yathi kulukhuni la mshadweni yathi kulukhuni la mgwaqweni tingikode mfundisi yathi kulukhuni mani baloyana konke nje
Ngisengeva la bakhuluma nje bathi hey yabona kulukhuni sanifundzisa ukuthi once kwaba lukhuni kuzila, once kwaba lukhuni kudla livi, once kwaba lukhuni kuthandaza, ngakhathi sekulukhuni emshadweni sengumphumela asengibekeze indlela bembala naso nje kulukhuni emshadweni bonke lapha kwaba lukhuni lokuthandaza lamaseko lamathathu kutase kuba kumphumela kubonakala emshadweni phinze wena ukuthi bayakuloya uphokuthola ingoti emgwaqo uphokuthola ugula nathi emfundisi kulukhuni la msebenzini bani bayaloyana bonke labasho kanjalo sengumphumela wekuthi kulukhuni WPF lesihlale simusho ngalamafishane naku lesimfundisi wayakuthanza ukuthi bathi na ubona umoya uwusha kuphakama amaphepha basi look at the wind no that's the result of the wind ngihlale ngithi ngibeka ifeni la ngibeke amaphepha la nangalaba bhalako iclasswork lapha etempelini ngifaka ifeni bese lamaphepha aphakama nangacafata le feni emaphepha kude la ngaphakama nalapha kumfuna kathi mfundisi mina ngehlulwa jwala number 1 mina mfundisi ngehlulwa i-opposite sex bonke labasho njalo ngehlulwa jwala ngehlulwa i-opposite sex ngehlulwa inkhani sengumphumela wekuhluleka ngiko ngithi ngikwati ngami mina sengifika nje mina ngibe like ungikhanza ngikwenta lokhu WPF ukhanza ukuthi ngeke ngithi emshadweni kukhuni ngalamafishane kunageni bazalwane lokuthi yonke into lothi ilukhuni sengumphumela kuba lukhuni buka ukuthi yini lelikhuni ngoba vele lo WPF ngemaseko lamathathu that's the source that's the foundation. So uma ke kwaba lukhuni lapha mina nje kimi lokuthi kulula ngiko ke ngiva umshado lula kulula ukuthi angithole ingoti kulula ukuthi angicabani nebantu senginami lokuthi kulula ngala lokuthi kulula emshadweni sengumphumela ukuthi kulula iyouth nje ibingithokodise noma ke singathokoti ukuthi ukhanzakala ukuthi bantu sekukhona hey mina vele ngehlula amantombazana hey mina bafana nangase kusuke bafana labahle nangase kusuke etshwala vele mfundisi ngakholwa abathathe kumfundisi njengoba nawe sokubambile kube khona awungitshele ukuthi ngelisonto nakucala liviki uvuka nini iBhayibheli banjani sicale sikulungise phindze nabo CEO abantu abahlonipheke imfundisi ngathi ngishithela umkami but ke yebo sigazalala nomphathi nje sesesihamba sidla kanye kanye sacabuzana but nje ngalokuthi ngiyakuva ngceke na ukukhuluma nalabo VOC nalabo YouTube bakhona lapha kanjalo then ke sabafunza ukuthi fasting is putting food aside kwaba khona nje ukuthi lokho for how long sacala kancane baba uhloniphekile utawudla live athandaza sibekise ukuthi ngelunch 1 to 2 uthatha imoto ayethe indzaweni lo muntu losithathu uzilile liviki lonke kusuka ngomsombuluko kuba ngelesihlanu uthatha imoto uyokudla but this time ngoba sokhulumela umfundisi kube khona ukuthi ekseni noma budlile nasensamba uyadla but ngalo 1 to 2 uthi ivalele emotweni noma uhlete officeini na ubuka nje incwadi njengabo First John bo Ephesians bo Galatians bomahubo bobanibani uyakhona lo muntu ukuthi afunze 40 minutes 15 minutes bese emva kwalokho uyacela uyathana specific phela Nkosi ngicela ungibuyisele angifuni ukuthi ngitshithe umkami mina ngiyashumayela ebandleni but ngidana kuganga nako ngiyabonga incele yakho Nkosi lo mfundisi lo mthumele so ngifundisile ukuthi fasting angafuni ukukhula ngicela kancane nemfana ngicela khansi so ngiyakubonga Nkosi na live lakho ngicela ubuyisele appetite live lakho athandaze lo 15 minutes emva kwalokho nakabuyela emsebenzini nga2 noma nga3 angawathenga nemafethi because that's how we teach you fasting lo munye angadli breakfast ngiko sithi fasting is putting food aside replacing with prayer and Bible eating lokuthi lesikhathi fanele ngabudla ngaso thandaza dlani live that's fasting noma ngendeka wena fasting ubuyi breaka ngabo 10 utawukhula ngiyabathanda nje laba abazilanga lunch ngoba udla kwelunch vele ukuthi uyiliyokosa lapho uyathenga machips in le lidinzayo leliphambili basho njalo so labantu la kube khona ke ukuthi nga1 to 2 udla live labanye kube khona ukuthi ukhuluma nemfundisi siyasherisha live emva kwaloko yabo phinze lo munyana kwenteka vele ukuthi ngelunch akayidle uma kuphela inyanga yonke sho that is how many days 5 times that's 20 days ilunch akayidle uyadla ekseni futhi noma uyabhimbizela nasensambama bazalwane ngoba lokho kungaba kuthi but ke moya uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi kwento yakufa ngiconzeke nakho ukuthi lo muntu lo nalomuntu omusha ke kube khona ukuthi naye wenda kanjalo ukuthi ngelisonto abovuka adle live ngiko nje uNkulunkulu wasithuma ukuthi kuna BCF la khaya kuthiwa basa chafata fulathela le nto imtri let lokuthi nje stofu basa atawuphela lamaphela nasi nje do the do's the don'ts will disappear kuthatheka lapha kulo BCF ukuthi you have to vele na utawukhanzakala ukuthi wena uyabasa sathi stofu nasibanza kunemaphela kunentuthwana but usingashisa
lamaphela ayaphela. Phindze number 2, na ungena endlini kumnyama ngeke ubite amaphoyisa, chafata uthi chafa lebumnyama sathi bheka nalapha ke lokukhuluma sonohlulwa tshwala asesibase nje ukuthi ngelunch ufunza nje live yathandaza. Yakubona bese ke lokufulathela hlala sithi nangabe ubhekele kamanzini kuneleti toshi bomathapha bokhoza bomhlaleni bobani bani ufulathele kanje. So nawe kufulathele live since ke fulathela kube ukuthi asufulathele lokulala kakhulu lokudla kakhulu uzile na uguquka sobuke embabane sobafulathele lebe besingathi labo mathapha bomhlaleni ngilethe inkinga ngilethe intuthuthwane then ke soyapha into ye BCF basa chafata fulathela lo BCF ke sithi ngilo do the do's, the don'ts will disappear. Do the do's. Asibuye ke siyisummarize ngoba sebavile ke bazalwane. Nangabe nje ukhona uthi mfundisi kulukhuni awuthi buke ukuthi yini lelikhuni lebe sithelela ukuthi sobhoca tinto. uNkulunkulu bayangeke athi akushade, bayangeke uNkulunkulu asinike imoto ukuthi kulukhuni netingodo emgwaqo. Bayangeke uNkulunkulu athi asisebenze bavele kusebenzeni khona bagangako. Basi bakuzaba babeke into emsebenzini awugulwe. But nabazi kulukhuni shothi uthuka uNkulunkulu. uNkulunkulu uqala athi sitawuphila ngako manje lese nisuke kimi. Kanjalo ke nalena ke siyiphethe ukuthi kulabo bena labasatawuhamba bashade caphelani kuthi kudaba netimbawu nalabanye bakufundekele nawe ubone ngemehlo akho maye mhle sisibani bhuti sibani but now ude lama altar utawugcina uthatheka futhi laba imbabonile awu njoba umbone babe muhle make muhle but uveze badivorceile kwendekeni it's because God wasn't there akazange endorse letho bese ke nani lokhenzakala ukuthi seniyabona still ningahamba nibhobhekelana uthi athi mina angikhumbula isomana nawe yathi noma nje angikhumbula ungane kwaba nje lokhu naloko nje vele ebandleni babathi sifanelene sitawuva indzaba le bazana lokunye ke ngicela ukushiya ngoba kufanele ukuthi nje mfundisi thani ifika kancane 5 minutes bese uyishiya kithi ikhunye libandla kugijima umbhobho la nami ngicela kuyiphonsa ibandla otherwise bazalwane si prepared ukuthi sichubeke sinithandazele specifically kwanyalo sinithandazela nonke sekuthi ke na utiveta sitakuthandazela specifically and kulungile into bese ke nawe uyagijima ubala ukuthi abantu labasha basebandleni bala ekhaya kithi bomakhelwane asengibasithi ngiyababona labanye bakhona ukuthi ngathi ba full time asibakuteni abantu labasha babese balimatana phindze nabo sibafundzise lokuthi labanye ufuna basebenze kanye vele lo msebenzi wabo vele ufuna sibabe together but kube khona nje akusho ukuthi kunje futhi nakwendeka thandazela ngiva sibani uyashada kungakulimati sekuthi ke sobuyele ngicela kusho ngenxa ebuthakathaka bekungathandazi bekungahlali naNkulunkulu bana ngathula but mina nje nanyalo ngangibuta kukhona labayele ngibadiki lokhanzakala ukuthi bayaflowa together but angeva sibani uyashada ngalimali nakhona kubuka lokuthi kwenda ukuthi uyalimala sengumphumela wokulimala lo mvu ulimele lapha ku WPF njengoba ngihlele ngisho kude vele okunye bazalwane mina nje ngaba khona ukuthi ngithi yathina ngabona bani angangilimata ngadi ukuthi nabe ngilimele ukuthi ngoba kulimala ukuthi uNkulunkulu mnisi ungayemsebenzini funza live la ngiyemsebenzini ngakalifunze live sengilimele emva kaloko ke nasengilinyetwe umbhuti wami ngilento ngisisi wami ngilinyetwe ngibabe ngilinyetwe ngimake ngilinyetwe ngumzala nakhona ngiko nje ukhanga ukuthi labantu labo kukhona ukuthi bahle bakunyathela leti hlobo lethu but ngeke ngikhonze ngithi yathi bani ungilimete ngoba nje namhla sofunze lokukhulu as long ungakalimala athi uNkulunkulu ngizile 2 days noma 1 day nakwendeka ngidla sengilimele fasting tabe seke uNkulunkulu sokuveta simo sokungikhombisa ukuthi wena ulimele ba letinto leti bazalwane sitawubona ngani nami nje lokuthi angilimali nangabe kuvela leti hlobo leti kuvela abafundisi ngilokuthi angalimali as long ungakalimala once ungalimala ngumphumela athi bosolo ukhathe walimala manje lo senze dihlukene walisho sifana ngamagama ukuthi walimala spiritually utasina kwendeka into physical ngumshado ngumboss wakhe emsebenzini physically nje utawulimala kanti laba labangalimali kuthi into le physical lengangenda ngilimala ngoba le spiritual part isitsala ngiko la khaya sithi mina ngimtsala kunami so the spiritual part sithi sona intwana le ngiphinze the spiritual part nje nangakalimali ku WPF word of God prayer fasting kuthi into la noma ibhizinisi ngakhanza kucekezela ngakhanza ngihleka noma ungakhanzakala ukuthi awu umfundisi ushonelwe ngoba nekufa physical utangikhanza lenceke naku nje yakushona babe washo ngibona ngishintsha but bonke lokhanzi hayi sishonelwe sonke sesilovile emsebenzini bangidendile inkampani ivaliwe lokho kulimala lokho khathe walimala
uNkulunkulu uvete lesimo sitokukhombisa nathi sibone. Nami nje nawubona ukuthi athi inceku yathi kude la uva khona kuthi nje lapha sekunjani njani ilimele. Funa bese uyabonakala ukuthi umfundisi ungisakalimali. Baba ongcwele siyakubonga. Dingikhulu tinto losifundisa tona. Futhi baba ngiyathandaza. Lokunye noma singakhuluma kungedeke ama-hour. Ufuna ukuthi wena uthi xoxelela nabo abantwana bakho labalalele nangamadodana. Lokunye ufuna Nkosi ukuthi utembule bangakuva ngami. Wena ufuna ukuthi Nkosi ukukhulume nabo ngco. Sekuthi lokhu nje kubagicitele ukuthi they want to hear more. Loyo lo tawuvula inhlitiyo Nkosi. Qhubeka Nkosi uthi thulule. Nami ngikwati ngami ukuthi kunetinto letfeta challenge ngase ngishobele kuma-altars wase uyakhuluma. Kunetishumayelo letikhulunyako letinye sitilalele sitibukele 1 hour. Sive lokuthi sifuna more but ngeke ivideo siyilule. Sibese ke Nkosi yakhe ama-altars uyona sofike ke wena uyakhuluma kuthi kunje. Babe siyabonga. Vele wena ufuna ukuthi ube ngiqhongo. Sesivile ngalabanye wena uthini. So ukhulumile ngalabanye. So ufuna Nkosi ukuthi ukhulume ngco hayi kusebenzisa labanye. Nami ngiyade Nkosi kunetinto lotivetile ngami. Kodwa labanye bangakhuli ngaloko ukuthi solo bahleti ukuthi wena Nkosi ukhulumeni ngami. Bangakuniketi lithuba ukuthi ke noma sokhulumile ngami. So ufuna ukukhuluma ngco ngingekho mina. Nkonkosi ngiyathandaza ukuthi ngiloyo mphe lithuba lokuthi awuthi researcher atibuke ahlale yedwa. Bese ke wena Nkosi uyatithulula. Ngiyakubonga Nkosi ukuthi lokhu kunjengala mathalenta ukuthi sine silethe amathalenta la ngu5 bawa multiply labanye. Washo Nkosi ukuthi sitawuye emasontweni njengoba siya tikhulume tinceku takho kodwa wena ufuna ukukhuluma lokuningi ukuthi umfundisi bekathini nakathi sibude wena bese kuthi beyithi inceku yami. Yanziselana ngemaswati nemhlaba wonke Nkosi ukuthi wena ufuna ukucoca nabo. Ngisicela Nkosi kubuyisela lithumo ngoba konke losukukhulumela sekusente Nkosi amamantondolwana sathi kanti impilo ijule kangaka. Futhi Nkosi esibonile lokho ukuthi konke kutawulunga kude into letingeke talunga. Babe siyakubonga nami ku capacity yami ngiyatibongela kuba ivaseli yakho. Nalokuthi kusitakala imindeni leminingi nemindeni lesatowakhiwa Nkosi seyiphephisiwe. Prevention is better than cure. Umuhle uNkulunkulu yemukela lithumo nakulesikhathi lesi. Lwakho lelithumo siyatibongela Nkosi. Sithi ngcwele umkhulu wesabeka. Babe wena you are the air we breathe. Kuwe siyaphila. Vele babe siyaphila mbamba. Kuwe siyahamba. Kuwe sifumana bunjalo bethu. Siyatibongela Nkosi. Vele Nkosi nasingasuka kuwe kude kuphila. Umnanzi uNkulunkulu. Siyabonga. Qhubeka Nkosi ukhathumbulise egameni laJesu. Amen. Siyabonga kakhulu. Nkosi yami. Asishiye nje inona. Sicela kuva ukuthi wena uthini. God bless you. Amen. As you worship him, he understands. Somebody just say